Kitabu cha Ndumo Muriangunure wa 12 kuanzira msura wa kwanza hadi wa 28. Ahenzaye kukanywa anahenza maarifa, ela asiyehenza kurekebishwa ni muzuzu. Mutu mudzo ni kubalika kwa Bwana, ela apangaye mai ni kuhukumiwa ni iye. Mutu khandakala imara kwa kuhenda mai, ela mwenye hachi khanda ng'olwa. Muche mwenye lao ni taji kwa mlumewe, ela amwaibishaye mlumewe ahere kuola kwa misozani. Mazo ga mwenye hachi ga karakara, mashauri ga mui ni ga ukenge. Maneno ga atu atiriri ganalenga palaga, ela kanwa kamutu murumwengu ni kuokola. Atu ai manangamizwa na kutsaonekana kaheri, ela nyumba ya mwenye hachi indaima imara. Mutu ni kulipwa kulengana na akiliye, ela mwenye mazo mai ni kudharauliwa. Baha mutu avuwaye na akale anamuhumiki kuriko adzilikaye na kana hata chakurya. Mutu mwenye hachi anajali maisha ganyamai, ela mbazi za mutu atiriri ni ukatili.